Ngay thatu te chibai le ve kule voin hi mei ni somni pali kumsang hi somni panga inrin ni ania donjuma hian artificial intelligence sungchanga thu thar then khatte kan tar lang le don ani ole amma sabera kan ngai thak tur hi tun nai dewa Thailand rama AI police Thailand thunei tu tena anron tlang zar chungchang hi kan bi chiang do nanga hi kumin April tha thil thleng ani Thailand in humanoid Robocop an pho chuak ta Kovela Robocop masaber ni in tarlan hania Thailand chuan AI police cyborg 1.0 ti in he police hi an kova Thai police and social media he police cyborg thalak sang te hi an pho chuak na sa ani robot officer smart tak mai chuan Thailand force hi azom veta ani Thai police chuan he robot hian mipui van tlang himna tan athok don ti an tar langa mase he Thai Robocop hi engangin nge an thuam ti chu zona lian tak ani ome Royal Thai Police chuan anram AI police robot thalak masaber chu an sera Thailand Nikonpat province Songkran festival nei lain he Robocop hi an pho chuaka festival la hian mipui te himna tan he Robocop hi changkai takin an mang ani voi khat enna chun he Robocop hi mishing pa ngai ang hlea uniform te po a have thlap bok ne mase asan ema wang le abulvela police te chuan an chen lo ema wang hian adang lamna a mu thei ome report atanga lan danin AI police cyborg 1.0 hi smart 360 degree AI camera manga thuam ania eng gala po chiang takin mitin mai chu ala kwal vek thei ani he cyber police hian CCTV live footage a camera mang hian ape chuaka abulvela thil thleng zong te chu camera hian ala vek theya AI technology manga thuam niin he cyber camera hi amma anthun namhuna tangin directin ain zoma CCTV le drone footage zong an la khom vek ane police ten an soidan chuan rin hlel tu po lom ta se Robocop lakatang hian an tlan chelowang ti in an tar lang ane achan chu facial recognition technology manga thuamania mi tu po an ni na a rechat chat thei ane report atanga lan danin abulvela kalte zong chu an hmel lan dan tin chu baka an thom hno an thisen le an gender atangin tunge an ni chiang takin a sevek thei ane tin police robot hian ral thuam an paim ti po a sevek theya chemtele tiang po loking ta sela tin chu baka silaya po water pistol po loking ta sela engkim mai chu scanning thi yin engthil nge mi ten an pai ti chu a sevek thei ane chuwangin he AI police cyborg 1.0 tia an ko hian kong sang in Thailand police te chu achan pui dona thileng kim chu thatakin akal pui do ni in alang ole kha tundin muna Thailand ina police cyborg an nei chungchang kan darlan thei chu ania nakin loka chuan hetiang Robocop hi mun sanga khovel ram sang te hian an la nei chau nge arin oma mana changa movie ya kan lo mu photo thin Robocop angkha tuna chona takin Thailand police chuan an nei ta a tangkai takin an man abe sei om ane tin heibaga hian India point tuna hian next generation military technology mangin humanoid robot fighter siam chu tumin man lamek niin shiatania hei hi DRDO win an kalpui mek ane combat mission indona laom tak thlen huna manatan an design ane artificial intelligence manga thuam niin thutluk na po siam vek thei tura duan ania nge thatak niin bom om na po shavek thei turin an siam ane indona hmuna atangkai don hlea sipai tam tak thi le hliam tur po heng robot an siam wang hian an tlem phak nge be sei ane an rom handan chuan he humanoid sipai hi kumsang hi somni pasaria
man thei tura be sei ania hei hian India chu Armed Forces a robotic fighter nei thei masabera asiam don ani amzia bera chuan tuna India tana thei top chua India veng him chen tu Indian Army te hi heng robot te hian nakin tuna changa kumrei vaklova hian anron thak chaudon ni hin alang ani ole tuna kan ngai thak vele turpo hi khovela thil thleng masaber ania kan shi chawing AI hi thil sang sanga kan mang tangkai to hlea abik takin technology lama phechuan AI hian mason na tam tak a thlen to ani tuna nge po hian AI chanpui nain missing naute piang masaber shiat tur omta AI first baby tia shiat ani emi chungchang hi tunchuma hian kan bi chiang le don ani tuna kan soi tur hi komin April tha thil thleng hania Mexico nu kumsomlia upa chuan naw singa hei hi khovela AI naute IVF manga piang masaber ani AI mangin he naute hi pianga mase robot naute ani lova 100% in missing ani mase engtin nge AI hian naute piang thei tur hian a chan pui thei omje hre chiang turin IVF hi enge ani enga tangian man kan hria chian masak phut angai nu bathan khat chuan naute an nei thelo thina hei hi a chan chu kum hrisel na le chan sang sang wangte ani thei chuwangin doctor ten IVF process mang hian an pui ta thin ani IVF kan ti hi in vitro fertilization ti na ania doctor ten mei chechi le mi pachi laboratory ya an la a ti chun embryo siam turin an mix ta ani embryo chu enge ni chi ale embryo kan ti hi naute in siam chan na stage tir te ania mi pachi le mei chechi ein fin nuwa ein siam thin ani cell masaber lemazong naute a in siam chanang hi ani doctor ten embryo hi ni tamwak lo chung an thli thlaya meche taksa chunga an dalu main tichuan he embryo hi meche chula a than len zel theinan an dalu ta ani ICSI hi engele ICSI hi IVF special method ania sperm mi pachi pakhat chu la chuakin eka chuan direct in an kapluta shiute takte le microscope mangtangkain nem takniin IVF a step poimo tak mai ani hemi case b ka hi chuan mishing doctor pakhat main hemi pachi hi an kaplut lo ani robotin antiveka AI artificial intelligence kai hruina hnuaya robot hian mi pachi sperm chulain mechechi eka chuan akaplut ani chuan robot hi tu siam nge nitang le US-based startup Conceivable Life Science tia ko chuan a system hian siam ani robot ban le camera amanga ti chuan remote mangin Mexico le New York atangin an thunun vek ani anti dan a process adodanin kandalang don ani mechechi panga kan la khoma ti chuan AI robotin mi pachi sperm chu akaplu thawa ek pali te chu a fertilizer embryo pakhat lo ring tak ai siam da thung ani ti chuan mi panau pang result tak mai alo piang ta ani engwangin nge hei hi apoimo AI hian IVF hi dik takin na atho tir theya sumle pai po tlem te a choi dir thei don ani mishing boina tam tak asu kiang thei dona nupa fanei theilo te chu atan pui thei don bok ani he technology hian mi makta doi tam tak malam huna atan pui thei don bok hei hi robot naute ani lowa mishing fa dik tak technology manga piang ani zo science te medicine tan hei hi step poimo tak shia teng to tu thil ani chuwangin he naute hi robot wanga piang ania hewang hian AI baby tia shiat ania ama ero chu robot hian a than pa in chi anei lova machine chi pahni
tianga infuse tir tu chu robot thi ani wangin artificial intelligence na ati tir vek ani wang hian AI baby ti hin shiat ani phata ani ole khati zong kha tun chung video wa tun la ya AI na thil thar sang sang a thlen kan ngai thlak thei chu ani ye